Riria maabitha utuiria marakunyirwo ni aikari iguru rigie njama ya wendia wa bangi hamwe na ndawa ingi cia kurebia buroti-ini imwe Nakuru town maranyitania na maabitha a borithi kuma Nakuru ya irathiro na maraguthuka kuhithukira mwendia wa ndawa ici, no riria marakinyire matinahota kumuikia ngono thutha wake gwithara. Ile bangi tumepata leo kuna processed, ingine ni processed, ingine hata imefugwa, so ilikuwa iletwa pale pia kusafirishwa mahali hatujui ni wapi. So na risla, kuna risla pakiti karibu 100 ambaye ilikuwa pale ndio itayarisha ile bangi ifugwe misokoto alafu itumike kwa vijana wetu. OCPD wa Nakuru ya irathiro Elena Kabukuru augite borithi mari mihango-ini ya kwitana na mwikoirwo uria ukumakinya nginyagia kuria ndawa ici ciendagio, akimugweta tatho na bati gukinyukirio makinya maruru ma watho. Sisi tuko nje hatulali tukihakikisha area yetu ya Nakuru East sana sana bodeni mahali ni ya slum area yetu tutanasa zote, na wale wameamua kuharibu vijana wetu na bangi tunawaweka hatarini kwamba tutawakamata. Bangi ya muigana wa ciringi mirioni 1.2 ni hithũkĩtio hamwe na ndawa ingĩ ta heroin na cocaine iria muroto wacio rĩrĩa gũkinyirio agũri arĩa merĩkanĩte kũhithania either thĩinĩ wa bũrũri kana nja wa mĩhaka ya Kenya kumana na ũrĩa ndawa ici iraharĩirio. Tunasema kwamba through community policing, tunasema ungane na sisi through nyumba 10 kwa sababu hizi nyumba ziko na wenyewe. So kutoka leo tunafuatilia tujue ni nani amekodisha hiyo nyumba, na pia ningeomba watu through community policing tusaidiane, let us bring intelligence to us. Aikari ni moretio kunyitana na athuri ya nyumba 10 kuhithuria aria makoretwo magitwarithia biacara ino na mbere riri mukana muhiu ruteirio endi na aguri ya ndawa ici cia kurebia. Vile mnaona hapa pakiti zingine niko na hapa mbele yenu ni ya heroin, vigilance system ya heroin, ni kuonyesha hawa the suspect sio bangi peke yake, hizi dangerous drugs hizi heroin, ingine inaitwa marijuana tumepata pale na cocaine. So ni kuonyesha watu wako tayari wanataka kuharibu vijana wetu na sisi hatutawapatia nafasi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.